Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u novi podcast Da vam kažem. Stari prozori kuća nisu samo arhitektonski detalji. Oni su ogledala prošlih vremena, lica kroz koja grad posmatra sam sebe. Posebno su zanimljive kuće s kalkanskim zidom, čiji prednji deo izlazi pravo na ulicu. Kalkan, trouglasti deo dvovodnog krova, nekada se nazivao i timpanon, a Banaćani su ga zvali fire-mar, protivpožarni zid. Takvi zidovi bili su važni u kućama, građenim u nizu, kakve su dominirale u centru Kovina, od Rumunske crkve pa sve do Surduka i Dunavca, gde se neposredno naslanjaju jedna na drugu. Raspored prozora na tim kućama često podsjeća na ljudsko lice. Deca ih tako i doživljavaju, kao živa bića. Sjećam se kako su mlađi učenici crtali kuće s očima i ustima, a stariji su se kasnije smeškali prepoznajući svoje crteže kada bismo razgovarali o komunikaciji i kodiranju. Na bogatim kućama fasade su krasili veliki prozori i ono posebno Kibitzfenster, kod nas poznat kao Auslagfenster. Da vam kažem, uobičajeno je da kada se neko seti ovih prozora, bude objašnjenja kako su kroz njih devojke mogle da gledaju na sokak i da kibicuju kurmahere, udvarače. Kao i mnogo drugog, često to kažem pa se prijatelji nasmeju, nije istina, ali lepo zvuči. Dobro, bilo je tu i malo istine, ali je kroz tako izbačeni prozor na fasadi moglo da se gleda dalje na ulicu bez otvaranja i tako primete zaprežna kola koja dolaze sa njive, pa da se istrči u dvorište i otvori kapija vrednim radnicima. A udavalo se i ženilo i bez ovih prozora. Dakle, bio je to izbačen prozor za izvirivanje koji je omogućavao širi pogled na ulicu. Ime potiče od nemačkih reči kibice, izvirivati, i fenster, prozor. Bio je to znak vojvođanske arhitekture od 17. do 19. veka, kasnije prisutan i u Beogradu. Danas ga, nažalost, više nema. Nestao je baš kao i slika iz mog sećanja. Starica koja je sedela u takvom prozoru, čitala knjigu, dok je pored nje dremala mačka. Ni njih, ni kuće odavno više nema. Imućniji vlasnici imali su i unutrašnje sklopive delove za zaštitu od hladnoće, kao i šalone i roletne. Neki od tih drvenih, starinskih, i danas se mogu videti rame uz rame s modernom, metalnom i PVC varijantom. Raznolikost kovinskih prozora, od klasicizma do secesije, svedoči o bogatoj istoriji grada. Oni su tihi svedoci promena, priče o ljudima koji su kroz njih gledali, o događajima na ulicama. Zato stari prozori Kovina nisu samo građevinski element. Oni su deo kulturne baštine koju ipak treba čuvati i ceniti. Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.